yaturokoye mu mpanuka twakoze. Naherutse nicaye mu modoka mu kanya nibona mu kirere. Nibona mu kirere nayo nzunguruka sinamenye ibyabaye. Namangira gutya gusa rimwe nza kumva nikubise ku kintu umugongo wamugwa ku kintu cya kintu kirasubira kirangarura kinkubita ku giti. Noneho kimare kunkubita ku giti Imana ishimwe ko ico kintu cangaruye ni igitaka ariko harimo imbaraga z'Imana kuko abaganga barambwiye ngo ntikwita kuri kira kintu kingarure ni kwite ku giti. Swate nari kuba paralize igice kimwe cyangwa nkagenderamo. Kubera ko igihe nidunze nkikubita ku giti nama numva ko amaguru acitse. Twafashe urugendo tuva hano kwikanisa turagenda. Mu mabari yari yose twagiye tunyuramo. Amen. Twaravuga ngo Mana ushimwe. Bwana sifiwe sana. Turashima Imana rero ko yaturinze. Twabonye imbaraga zayo zikomeye cyane. Amen. Uyu musore Mbarusha bivuze neza, iyo turi gupostinga cyangwa turi kuvuga mu muhana, reka mvuge gutyo, abantu bagira ngo turi gukarbya. Kare nahoze mbabwira ngo iyo tuza wenda kuvunika ukuguru cyangwa se umuntu akavunika nk'igufwa, uburemere mwari kubwumva cyane. Ariko kubera ko twese twavuyemo turi bazima, abantu babigira nk'ibisanzwe. Amen. Ariko ndashima Imana yitanze kugira ngo twebwe tubeho. Amen. Ngiye kuvuga imodoka. Twari twicaye hagati, nijoro wicaye hagati. Mbarusha yicaye ibumoso bwanje, Psome yicaye iburyo bwanje. Amen. Tugeze mu Kayanza, imodoka twabonye gusa ikubita yizunga mu kirere. Bwana sifiwe sana. Ariko umuntu wari wicaye iburyo bwanje ari we Psome, mu by'ukuri sinamenya aho yaciye. Amen. Usibye imbaraga z'Imana zonyine gusa zabikora. Bwana sifiwe sana. Umutekereza ikiyo cyari cuguruye cyo ku muryango w'iburyo. Ariko kandi imodoka imaze kwikaraga anyura inyuma muri kapo. Agwa mu biti by'isombiriya turamaza turamubura. Amen. Ndashima Imana ko yamurinze aho yaguye ahantu heza cyane. Uretse akantu gatoya cyane kamusharuye ahanga honyine gusa. Nijwi giyona ariko numva. Ariko asaba Imana ngo Mana dutabare, Mana tugirire neza. Kuko igihe twakoze impanuka wari kubona gusa nyine byarangiye. Hahandi utegereza ko ikintu kigukubita nko mu nda cyangwa se ukubita ahantu umutwe nyine bihite birangira. Ariko imodoka yagera ngo iradunda, kumva gusa ijwi giyo karasenga, kumva ndacara amahoro. Nange ngashima umutima Mana urakoze. Imodoka ntirahagarira cyakomeje nyine ibiranduka. Rero mere ndamushimiye cyane. Kuba ndiho ni ubuntu bw'Imana bwonyine. Ntaco twatanze. Haleluya. Do Imana icubahiro. Haleluya. Haleluya. Muri hano twifuje ngo twishimane ukuntu twari kubobara na wa munsi. Reka dusubiremo. Zamura mikrofone. Mwegere imbere niko kwiza. Uzamure mikrofone. Turavuze ngo twishimane uburyo mwari kubobara twebwe tudahari. Wa mubabaro mwari kugira ari wo mwishima ubunyina. Duhe Imana icubahiro. Haleluya. 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 Tuvuga byinshi. Tugiye kubabwira amakuru bukeya y'urugendo cyangwa se y'intego y'iki giterane, ariko dushimira Imana kuko icyo twavugiye hano wa munsi tugisohoje. Amen. Icyo twavugiye hano wa munsi twebwe icyo twahize kirasohoye. N'icyo Imana yavuze wa munsi cyasohoye. Amen. Turasohoka hano, iya modokari twaje tutari gutyo, turasohoka afite imodokari iwe nshasha hariya. Imana icubahiro. Ntimwabyumvishije? Yes. Ya jambo riragarutse. Ntimwabyumvishije? Sinzi ko ari ijwi ryanjye ritoya. Aha twavugiye amajambo abiri. Twaravuze ngo kubyo Imana yadukoreye twari gupfa turi abantu 5 n'abandi banyonzi 2 imodokari yasimze bafite abandi 2. Urumva abo bantu bari gupfa, igihugu cyari kuba gihombye, itorero rikaba rihombye. Twabwa turahiga nk'abantu turavuga ngo tuzashima Imana. Muri kwa gushima Imana iravuga.
kwizotanga indi modoka bari barimo barabibona. None imodokari mwese murasohoka mwayibonye. Tuimana icubahiro. Murabyumva? Iyo modoka kora bishoboka byose ize niza wicare kuri vora bari abashumba bayisengeremo. Ibyo nabyo biratambutse. Dushimiye Imana yaturinze. Hari ku itariki 24 z'ukwezi kwa mbere twabuze umukristo wacu muri interiere. Tumaze kubura umukristo yari mama w'umwana mu bagize drama. Turatabara. Tumaze gutabara ufate byatanguye tuvuga ngo nta mwanya twobona, reka dushaka amatike turihire bamwe muri twebwe barimo aba basore batatu, ariko kubera ko twari dufite inshingano zabo bana bo muri drama, mama Claudette nanje uri kuvuga, biba ngombwa kuko tugenda. Tumaze kugenda biba ngombwa kuko atwara imodoka yiwe. Turagenda. Twarimo tuvuga hejuru yo kubaka umurimo w'Imana, kuko bamwe muri twebwe niho bari bagihabwa inshingano. Perezida Absome niho bari bamutoreye kuyobora Ebenezeri. Turimo tumwereka uburyo, tunaganira uburyo umurimo w'Imana wo kwaguka, ndetse na Benjamin conseiller mwene data hano Chris iwe akorera muri drama. Tugenda tuganira hejuru y'umurimo. Tugeze mu Kayanza ibyabaye natwe ntitubizi. Twasubiye kumenya ubwenge ari uko ibyabaye byabaye, ariko dushimira Imana. Nahuye n'umuganga w'ibihe, Yesu tabura uko abigenza, avuga rimwe byose biremera, none igikombe canje kirasesekaye. Nahuye n'umugenga w'ibihe, Yesu tabura uko abigenza, avuga rimwe byose biremera, none igikombe canje kirasesekaye. Turashimira Imana yaturinze. Byari bikomeye, murashobora kubyumva buke, ariko natwe abari ku ruhande baravuze ngo iyo baza gufata ari nka filime abantu ntibari kwemera ko byabaye, ariko Imana yarabikoze. Kujya yabikoze, Imana ihagarika imodokari mu buryo twese mu bumenyi twari dufite n'ibindi twese habuze n'umwihagarika, ariko Imana irayihagarika. Yayihagaritse mu masantimetere mato, mu buryo wari kureba gucya imanga ihari ukagwara tanzyo. Ariko dushimira Imana kuko tutaguye muri iyo manga. Dushimiye Imana kuko abantu bangana gucya mutaje gusa ngo muje kukiriyo, ahubwo mwaje gushimira Imana. Haleluya, 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 Haleluya. Mana ishimwe ko mutweretse ko mudukunda tugihari, kuko bakunda bapfuye ni benshi. Twese iyo umuntu yapfuye tuzatugenda, abamukunda n'abatamukunda, ariko dushimiye Imana kuko mwebwe mwaje. Byatweretse kuko mudukunda, kandi si twebwe mukunda, ni ibiri muri twebwe Imana yadushizemo, kuko abo bose bafite ingabire nyinshi Imana yabashizemo. Turabashimiye. Rero mu majambo makeya turashimira abatumirwa bacu twatumiye. Turashimira umuhanzi Frize, Imana iguha umugisha. Turashimira Nganire, Imana iguha umugisha kutwitaba. Turashimira Maserafi, Imana ibaha umugisha. Turashimira Uwamusho, Imana ibaha umugisha. Turashimira Umuco, Imana ibaha umugisha. Turashimira Come to Jesus, Imana ibaha umugisha kuba mwatwitabye. Umwami yakoresha igiterane buce habura bamwitaba, nico gihe hajya muza mwumva handitse ku rukuta, yaravuze ngo mugende mupfe gutora gusa, nimuzane ni abo mutoraguye gusa muzane bijya bintu byo
dukoresha ameza tubaheze ibyabaye simbisubiramo ntabwo ndi kwigisha. Rero turashimira kuko mwebwe mwatwitabye. Turashimira umuvugabutumwa wacu Revera Elisha, Imana iguhe umugisha. Turashimira Evangeliste Nyabitanga, Imana ibahe umugisha kuba mwatwitabye. Nanone tureka dushimira itorero ryatwemereye kugira ngo dukore kino gikorwa, kuko byari gushoboka ntibikunde, ariko kuba mwaradushoboje gushika kuri uno munota wa nyuma turabashimiye kuba mwaradushigikiye. Turashimira abavuye mu yandi matorero, Imana ibahe umugisha. Kumwihariko ndashimira Revera Jalose nahaguruke. Duhe Imana icyubahiro. Hallelujah! 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 Amen. 2025 muri janvier niho kandi njyewe nakoze accident ku modoka ari iwanje. Tugeze igihe twari tuje tuvuye mu giterane Buvira, hari ibyo twavuganye na Nkuruziza, bimwe n'ibiriya bigiye kuba. Imana ishimwe ko bigiye kuba. Uzomubaza. Namubwiye amajambo 8 Imana yavuze ibiciye muri Papa Giyamire kubera ko bamuvuze, reka nanone dusubire tubivuge. Uzoyamubaze neza niyo yari uhawubona kuri EPGR izokomeza inakomeze. Imana ihumisha. Rero reka twumve nabandi bashime, reka twakire Chris nawe agira icyo avuga. Bwana asifiwe. Mbere unganira shikana reka dusome mubwiriza cya 3 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo mubwiriza cya 3 ku murongo wa mbere. Ikintu cyose kigenerwa igihe cyacu. Nicagambiriwe muri iyi si munsi y'ijuru cyose gifite umwanya wacu. Bwana asifiwe. Mbere ko tugira kwaje tuvuga ngane narimbe gatoya umunota umwe. Sawa. Biriho byinshi biracariho ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima, nubwo twaba tunyura mu bigeragezo, Imana iratuma dushima. Muze nshuti dufatanye tuvuge kimwe birakwiye, nubwo twaba tunyura mu bigeragezo, Imana ibifitiye igisubizo. Amen. Amen. Birambe turashimira Imana ko yatwirije amahoro abangana gutya. Narimvuze ati birambe ndashimira Imana ko yatwirije abangana gutya. Ngira ijwi rinini rero muri microphone simpamvu ritajyumvikana. Sasa rero duhagaze hanga natwe dushima kuby'imirimo Imana yakoze. Hari abantu benshi bavuga ngo turakabza, ngo dora dupostinga ngo buri kwezi itariki zigeze. Hari ijambo bakunze kuvuga cyane ngo ntimwobyumva. Rero ntimwobyumva, hari benshi babimbwiye ngo se nko mwamukabza cyane ngo ni benshi bakora impanuka pe. Ariko rero kuba turiho no buntu bw'Imana, natwe si twebwe kuba twarokotse hari ahantu iyo barabara twakoremo impanuka. Twakoze impanuka ari samedi mu gatondo zari tariki 24 z'ukwa mbere. Rero mardi yaho nyine hariho ngo akamini bisi kano gatwara abantu batarenze 20 ngo kakoreye impanuka. Iyo mini bisi harokoka umwana umwe w'uruhinja, abandi bose bitaba Imana. Iryo barabara muribonye ni ryiza pe, riragororotse, turenga amakorosi ariko abari ryo tuje gukoramo impanuka.
rero haguye benshi si uko arico twatubarusha pe ni ubuntu bw'Imana gusa. Imana nishimwe. Icya kabiri ndashimira bene data twari kumwe, ninje wari nka mutoya bakangirira impuhwe cyane nyine, hamwe no naje nkumva birandenze, kandi nasa nkarinje ukomeye muri bo. Abenshi muri bo mera ahangaha cyane ndamushimira, ni umuntu mwiza cyane. Uyu mumama hano umuntu mwiza cyane, sinabona uko mbivuga. Byagezaho dukora impanuka, nijwi ry'iwe nariko numva, ariko asaba Imana ngo Mana dutabare, Mana tugirire neza, kuko igihe twakoze impanuka ndaho ari kubona gusa nyine byarangiye. Hahandi utegereza ko ikintu kigukubita nko mu nda cyangwa se ukubita ahantu umutwe nyine bihite birangira, ariko imodoka yakubwira ngo iradunda, kumva gusa ijwi ry'iyo karasenga, kumva ndacara amahoro. Nange ngashima umutima, Mana urakoze, imodoka ntirahagarara cyakomeje nyine ibiranduka. Rero mere ndamushimiye cyane, kuba ndiho ni ubuntu bw'Imana bwonyine, ntaco twatanze. Twari tugiye gutabara nk'ibisanzwe umuvandimwe Iva wari wabuze mama wiwe, urumva ko twari tugiye gusoza ikiriyo n'abandi bagahita baza ku kindi cacu, ariko Imana yadukuye yaranishimye. Ikindi nshima, ndashimira inshuti n'abavandimwe nyine bampaye pole, baduhaye pole kuko twarababonye pe, kuko hari igihe uri mu kibazo kandi nubwo wabona ko utari hafi kugishikira igisubizo cacu, ariko abantu bagatikomera, uzumva agatege kagaruze. Rero natwe twakoze impanuka, abantu nyine ukabona umuntu agushize kuri state yandikaho amagambo byonyine bikagutera ikintu gukumva, nanone wopfa bikagira inzira kubera urukundo nyine mwatweretse. Nukuri byaye byaturenze, ariko simvuge ngo gupostinga ngo nigo rukundo pe, oyaye n'abatara dupostinze ari bamwe bataye batuzi baduhaye za pole, ariko mwese turabashimiye abaduhaye za pole, mwaradukomeje cyane, kuko ari benshi bakora impanuka ubwenge bugatakara ntibabashe no kwibuka aba inshuti ziwe abavukanye. Rero Imana ibagire neza. Nshimiye n'umuryango wanje, papa na mama nabo baje gufatikanya nanje mu mashimwe, nabo barankomeje cyane, kuko nibo bantu ba mbere nese mpamagara igihe dukora impanuka. Nuvuga ko nikazo nimero zari hafi, ko uwo munsi nyine mu ijoro nari naseze papa mubwira ko tugiye kuja ukiriyo. Rero twakoze impanuka, bari mpamagara wa mbere, ikintu cyabaye yahise yihutira kutubaza twese ngati se bose bameze neza n'uyu mama. Noneho birandenga, mama nawe ahita telefone ngo ati mbarushani we turi kuvugana. Noneho bikandenga cyane pe, kuko hantu Imana yadukuye mwobyumva mugani w'ijambo ryakomeje guca hano. Rero dushimiye Imana yo mu ijuru, ntitwabona ico tuyiha. Hari ijambo mere harayavuze nyine yabwirijeho, amashimwe niyo Imana, nibyo bijyo by'Imana, nta kindi twobona tuyiheza no kwigaburira amashimwe. Bizaba mu bihe bigoye no gushima, ibihe byiza no gushima. Rero kuba twadushima kuba twarakoze impanuka suko arjo turusha abandi. Hari ababuze ababo, k'umukobwa wa Revera yaragiye kandi nawe yakoze impanuka pe, tunatanze na pole, komeza agire uko ridashira. Murakoze. Yesu ashimwe. Natwe turashima Imana ko turi bazima, Imana ishimwe. Turashima Imana ko twaje guterana tungana gutya, Imana ishimwe cyane. Ndavuga imbaraga z'Imana twabonye mu Kayanza. Amen. Mbarusha bivuze neza cyane. Njewe ijwi naherutse ko turi batanu ni ry'uyu mubyeyi, ko turi batanu. Amen. Yavuga ngo Mana udutabare. Amen.
twafashe urugendo hano, reka mvuge akanya gatoya cyane hanyuma ntanga umwanya. Twafashe urugendo tuva hano ku ikanisa turagenda. Mu mabari yari yose twagiye tunyuramo, amen, twaravuga ngo Mana ushimwe, Bwana asifiwe sana. Turashima Imana rero ko yaturinze, twabonye imbaraga zayo zikomeye cyane, amen. Uyu musore Mbarusha bivuze neza, iyo turi gupostinga cyangwa turi kuvuga mu muhana, reka mvuge gutyo, abantu bagira ngo turi gukabya. Kare nahoze mbabwira ngo iyo tuza wenda kuvunika ukuguru cyangwa se umuntu akavunika nk'igufwa, uburemere mwari kubwumva cyane, ariko kubera ko twese twavuyemo turi bazima, abantu babigira nk'ibisanzwe, amen. Ariko ndashima Imana yitanze kugira ngo twebwe tubeho, amen. Ngiye kuvuga imodoka. Twari twicaye hagati, nijoro wicaye hagati, Mbarusha yicaye ibumoso bwanje, Psome yicaye iburyo bwanje, amen. Tugeze mu Kayanza, imodoka twabonye gusa ikubita yizunga mu kirere, Bwana asifiwe sana. Ariko umuntu wari wicaye iburyo bwanje ari we Psome, mu by'ukuri sinamenya aho yaciye, amen. Usibye imbaraga z'Imana zonyine gusa zabikora, Bwana asifiwe sana. Umutekereza ikiyo cyari cuguruye cyo ku muryango w'iburyo, ariko kandi imodoka imaze kwikaraga anyura inyuma muri kapo, agwa mu biti by'isombiriya, turamaza turamubura, amen. Ndashima Imana ko yamurinze, aho yaguye ahantu heza cyane, uretse akantu gatoya cyane kamusharuye ahangaha honyine gusa. Ibaze kuvuga ngo umuntu avuye mu modoka yari yicaye arizungurutse muri kapo, agwa mu biti by'isombe, akantu gatoya gusa niko kamukosha buri, amen. Ndashima izo mbaraga z'Imana zatumye abaho, Bwana asifiwe sana. Tumaze kugwa hasi, numvishe mama Finora niwe wicaye imbere, aravuga ngo Ganza umeze neza. Ganza aravuga ngo ameze neza. Ahindukiye abaza Mbarusha umeze neza, aravuga ngo ameze neza. Ampindukiye arambaza umeze, ndamuvuga ameze neza. Duhindukiye tubura umuntu twari twicaranye, ariko kubw'ubushobozi bw'Imana nguyu ni muzima, tuzamurese icubahiro, amen. Ngiye gushimira abantu bane hanyuma ntanga umwanya, ndavuga nihuse cyane, amen. Ndashimira famille yanje, Bwana asifiwe sana. Ntago bari hano, bari Muyinga, ndabashimiye, baratuvugishije baduha ihumure, Yesu abagirire neza. Ndashimira indi famille iri muri Australia, bakoze igitangaza, Imana yo mu ijuru ibaha umugisha mwinshi cyane. N'abari hano Bujumbura, harimo papa Mbarusha, umunsi dukora accident niho twashikiye mu nzu gutya, turagushimiye, Yesu aguha umugisha. Dushimiye Croix Rouge, sinareka kuyishimira, nzambasetsa cyane. Croix Rouge ikorera mu Kayanza, niko kazi bashinzwe, ariko kandi ndabashimiye. Hari umuntu waje anshira kuri moto, yari yambaye yajire yabo, tugeze imbere ahagarika umumotari ngo abanze yifotozanye ninaje kuri moto. Ku muntu wababaye mu by'ukuri ni ibintu nyine byagaragaye neza, ariko kundi yari ari mu kazi kiwe, nawe ndamushimiye. Shimiye abadamu babiri bari gukora siporo mu Kayanza, babonye aho twakoreye impanuka, baravuga ngo ntago bataha ngo baje guhindura imyenda, wenda baje mu kazi kabo, baremera baza kwa muganga aho twari turi, baravuga ngo mumeze neza, turavuga ngo yego, babona gusubirayo. Yesu Kristo niwe uzubasha gushoboza abantu, aho bari ndabashimiye, Imana yonyine irabageza izo ntara, Bwana asifiwe sana. Ndashimira hari umugabo mama Finora yatweretse ukora muri Fin Bank mu Kayanza, Inter Bank sorry, mu Kayanza. Uwo mugabo yakoze igitangaza, yatwiseho, Imana yo mu ijuru idakiranirwa imugirire neza, amen. Uwanyuma ndi bushimire ni mama Finora. Mama Finora turagushimiye, Imana yo mu ijuru ikugirire neza, niwe muntu watwitaye uko bishoboka kose, Bwana asifiwe. Kuva mu Kayanza kugera na hano, amen. Yajaga kwa muganga akatugurira imiti, turaho mu bitaro. Yesu Kristo aguha umugisha mwinshi cyane, Imana ukorera izokwitura ibyiza, twebwe ntabwo twabikora, ariko Yesu Kristo azokugirire neza. Murakoze. Yesu ashimwe, haleluya. Duheze Imana icyubahiro, haleluya, haleluya.
haleluya. Sawa, imana ishimwe cyane. Impamvu ntangizanyije za haleluya, nakoze impanuka ngahamagara abantu ntibanyumve, ijwi rigasohoka, ngahamagara abantu ijwi rikagenda rigasohoka, akaba ninjye rigarukaho, ariko abantu ntibanyumve. Sinamenyaga nimba naryo ryari ryahuye n'ivumbi, ntawo bimenya. Ariko dushimiye Imana ko duhagaze hano kuri uno munsi twese turi bazima. Imana yo mu ijuru ihabwe icubahiro. Dushimye Imana ko duhagaze hano n'aba bavandimwe, atari ababyeyi bacu cyangwa se inshuti zihagaze zihaye ziduhamya, ariko tukaba duhagaze natwe duhamya Imana yo mu ijuru. Imana yadukoreye ibikomeye, twogira ngo tubivuge tituzi ko twobimara, titwonabimara, ariko Imana yabikoze. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Taravuga ku mpanuka, reka mane nshimira abantu, kugira ngo impanuka ifite izindi mbaraga. Umugabo umwe yavuze ngo reka kwita umwana ataramena ibitoro, ngo naza kubimena abe yamukubise. None ga naje reka mvuge ntaza kurira, bigatuma ndashimira abantu, kuko siko kuri. Bwana sifiwe. Ayo niyo makuru. Shimiye abantu bose batwitabye, Imana ibaheze umugisha. Shimiye muze hariya, kunda kumwita grand frère, ndamushimiye, Imana imuheze umugisha. Shimiye mukecuru, niwe sister mukuru ngira, Imana imuheze umugisha. Si ukububahuka, wenda mwe mwogira ngo ni ukubahuka, ariko hari ukuntu umuntu azabana n'ababyeyi bikagira izindi mbaraga. Rero ndabashimiye, Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha mwinshi cyane. Shimiye papa merci na mama merci, Imana ibaheze umugisha mwinshi cyane. Shimiye mama Finora, twakomeje kumuvugaho cyane kubera ibintu yakoze. Twakoze impanuka, imodoka mama Finora yose irangirika, ariko nkiyabyitaho, tugere no mu Kayanza twagira ngo dufate ifaranga zacu, agahakana, akavuga ngo nta faranga zanyu mukoresha, agafata mu ifaranga ziwe, yasize imodoka yatembagaye, agasura akagura imiti yacu. Nta kindi twavuga, gusa icyo dushimye Imana nuko imodoka yangiritse, hari indi nshasha ihayiza. Imana yabikoze, nihabwe icubahiro. Twabonye gutekereza cyane kuri iriya modoka, ariko inzira z'Imana ni ibihumbi. Twari mu Kayanza, baramuhamagara baramubwira ngo nushike Bujumbura, hari imodoka tuguhaye uzoza ugenderamo. Yarayigendanye iyo modoka, ejo bundi ndagira ngo nibwo yayirubuye, hama hitokeza undi mugore aravuga ngo nimba yaragiye muri Tanzania, nawe musigira Vox. None iyo Vox nayo mukanya iratsimburwa n'imodoka yiwe. Imana yabikoze, nihabwe icubahiro. Shimiye merci nahaguruke. Shimiye Soniera nahaguruke. Hari n'undi wasohotse, Masera nawe yasohotse. Aba bantu Imana yo mu ijuru baheze umugisha. Soniera yampamagaye ujya munsi dukora impanuka, nta nimero yiwe naringira. Ujya naze gusanga ari rya jambo bazavuga ngo inshuti nyakuri uyimenyera mu zago. Yarampamagaye turavugana umunsi wose, tazi ko ari we. Naje kubimenya 18h dushitse hano, arambwira ngo se ko wamvugisha wamenye. Noneho mubwira izina ry'undi muntu, uwo naza ntekereza ko ari we. Arambwira ngo siwe, arambwira ngo ni Soniera. Kuva uwo munsi, kubera ko twakoze impanuka, turaza muno niyinga, abantu bagira ngo turakomeye. Bwana sifiwe. Ariko kubera twari twavunaguritse twashize. Noneho twama tuvuga ngo, twama tuzaninga turavuga ngo kugira dukoze Satani soni. Turaza, nari mfite amaguru yanje yari yabyimbye yarangana gutya, ariko naza mbyina hano
nk'umusazi titaye ku maguru n'amabande nari mfite, ariko naje kubyumva nijoro ngeze mu rugo. Sasa impanuka yose iragaruka mbona kuyumva. Ariko Sonia ndagushimiye, Imana yo mu ijuru guheza umugisha mwinshi cyane. Shimiye Merisi, uriya niwe wangwajije ukwezi kose, niwe muntu wankanze ukwezi kose. Naza ngura pomade ntoya, twagera kuri farumasi akantuka, twagera mu rugo akabwira abantu ngo nibasoke ngo agiye kunkanda. Hari ukuntu yaza nkana nkamubwira ati ni wowe Merisi nzi. Ibaze ko yaza nkanda ngafata umupira nkawushira mu kanwa kubera kwanga kwamiza, kubera ko na amaguru yari yababaye n'umugongo. Merisi, ndagushimiye, n'Imana yo mu ijuru iguheza umugisha mwinshi cyane. N'amasera nawe nubwo yasohotse nawe ndamushimiye, yakoze ibintu byinshi ntobona uko mvuga, ariko Imana yo mu ijuru ibaheza umugisha. N'undi umutaje wanyoreje ifaranga ndi mu Kayanza, Imana yo mu ijuru nawe muheza umugisha. Nshimiye Imana yaturokoye mu mpanuka twakoze. Naherutse nicaye mu modoka, mu kanya nibona mu kirere, nayo nzunguruka, sinamenye ibyabaye. Namangira gutya gusa rimwe nza kumva nikubise ku kintu, umugongo wamugwa ku kintu, cya kintu kirasubira kirangarura kinkubita ku giti. Noneho kimare kunkubita ku giti, Imana ishimwe ko icyo kintu cyangaruye ni igitaka, ariko harimo imbaraga z'Imana, kuko abaganga barambwiye ngo ntikwita kuri kiriya kintu kingarure ni kwite ku giti. Swate nari kuba paralize igice kimwe cyangwa nkagenderamo, kubera ko igihe nidunze nkikubita ku giti nama numva ko amaguru acitse, ubwenge bwamabugaruka, nirukira gukora ku maguru, nsanga amaguru ni mazima. Noneho nagira ngo neguke biranga, kore gutya mu mutwe namanza n'umusatsi wuzuye amaraso. Nico gihe haje umugabo wa mbere arambona, ndamuhamagara, araza ngo angere imbere abone mfite amaraso, yamayiruka. Haza uwa kabiri nawe araza, iwe atera intambwe asa n'ugiye kongeraho, noneho ngo angereho sinamenye ibibaye, nambona aravudutse. Noneho igihe gayirukanse, nico gihe namenye ubwenge, menya ko ndi mu isombe, numva ko arahitana ibiti by'isombe gusiriye. Noneho ngahamagara umuntu pi, ijwi rikagenda rigasubira rikangarukaho, biranga. Nagira ngo nishaganye biranga, ariko sinzi nijwi ry'Imana novuga niko ryambwiye. Numva ikintu kimbwiye ngo kubita ukuboko hasi, kubita ukuboko hasi, numva kurakomeye. Ndasura kandi ndakubita ubwa kabiri, numva kurakomeye. Noneho nama nihindukiza n'ukuboko, ariko tikihaye gikora. Noneho nkabona bacu kibarandeba, baza bamwe ntibaza bambona, ariko nje nkabona kibarambona. Nimbaga naza ngenda simbizi, ngahamagara abantu pi, kubera ko naza mbona dube, niwe naza mbona mu maso yanje. Iwe yari yambaye n'ihuzu iboneka cyane ya rouge, ngahamagara dube wapi, kabona umuntu ko arikorera amaboko. None nkabati se uyu muntu yabaye gute? Mukanya ganza araza angeraho, ngo amare kungeraho icanteye ubwoba, araza aramfata, umare kumfata nawe yamayiruka. Nama mvuga ngo rwanje rurarangiye. Imana iramfasha, hagarika imodoka, abantu tutari tuzi nibo baje, baravuga ati hari umwana nkumva ukuntu bavuga ngo hari umwana watembagariye iri yepfo, tuje kumuzana. Baragenda baranzana, abo bantu aho bari ndabashimiye, Imana yo mu ijuru ibaheza umugisha. Tumaze gushikaga noneho aho nama mvuga ati aha ntaco nkibaye, dushike bajya abagabo bari imbere y'imodoka, bajya twasimbye. Noneho umwe yamambwira ngo sha ngo ufite amatwi mabi, ngo Imana kiraguhamagara ukanga kwitaba. Ndavuga ati mu mutima, ndavuga ati nawe iyi modoka ni nkaho nawe wanze kwitaba Imana, kundi imodoka yagusimbye. Ariko dushima Imana yadukuye aho hantu, Imana yabikoze ikatujana mu bitaro. Imana ishimwe. Igitangaza cyabereye mu bitaro. Sasa tumaze kugerayo, cyari igihe cy'amastage, nama mpura n'abastajere imyeru gusa y'abastajere. Noneho bama binjira icarimwe, umwe agafata amaboko undi agafata amaguru, kagati yemwe ndi muzima,